I krećemo u osvajanje Jahorine. Nadam se da se vidi Marica, Monika. Glavni general Mario na super ski turbo skijama. Kad se spustimo ravno? Kreću osvajanje. Baš lako. Čekamo Meri. To nije bila Meri. Evo je. Evo ga. Meri je rozo-bijela kombinacija, ovo je bio Mario u presjeku. Čekamo Moniku. Evo je. Monika rules. Evo ga. Polako, ali sigurno. Okreni se, ne boj se, na lijevo. Evo ga. I krećemo prema Meri. Kako je bilo? Baš se snije u padu. Reda.